Жана келиңиздер, Таластан келген меймандар келиңиздер. Қана қалғаныңыздар тынчырақ болып қойғыла, келіңіздер. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү Саяк санжырасынын şu жыйналышы менен да бир жолу куттуктап коебуз. Уруксат эткиле Жумгал районунун Саяктын урпактарынын атынан. Эми алдыда абдан кенен кесир айтылды, биздин окумуштуулар айтты, ушул жыйынды уюштуруучулар айтты, 2-3 жылдан бери эмгек кылып аткан жанагы экспедициянын мүчөлөрү айтты. Өткөн жылы Жумгал районунда болуп кетишти эле. Ушул Саяктардын санжырасы толук иликтенип бүтөлө экен деп Жумгал районунда координаторлорун дайындап, райондук координаторлорун, айылдардагы ар бир жерге координаторлор дайындап ушинтип эле ошонун үстүндө аракеттенип атабыз. Мен Алышыкүрүк Жолдошбек ардагерлер бирикмесинин кеңешинин төрагасымын. Ушул өткөн март айында ардагерлер бирикмесинин кеңешинин жаштардын, санжырачылардын кошмо жыйынын өткөрүп, ошондо өз ара милдеттерди алып, ушу санжырачыларга көмөктөшөлү, уюштуруу ишинде жана изилдөө жумуштарында деп ошондой милдеттерди алганбыз. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бир топ жумуштары бүтүп калды. Азыр мен Байсбекке ошол чогулуш токтом, жыйындын токтомун бердим. Эми уруусу жок эл болбойт дейт. Уруу болуп, анан улут түптөлөт экен. Анан бул бүгүнкү жыйындын максаты баарыбызга түшүнүктүү болду. Бу жерде ушу Саяк уруусу республикадагы уруулардын ичинен эң көбү деп саналат экен. Кээ бир айтат дээрлик жарымына барабар деп. Эми жарымы болбосо дагы бир топ окшойт. Биз ошого ынана турган себептер болуп атат. Республиканын барлык булуң буртунда Саяк жашабаган, Саяктын уруулары жүрбөгөн жер жок экен. Ал эмес тиги Кытайда, тияк Америкада, ар жагы Японияда да бар экен. Анан эми ынтымагы бар элдин ырысы, бакыт таалайы күчөйт экен. Ынтымагы жок болсо, ыркырашып жүрүп жок болот деп жана алдыда айтпадыбы? Анысы кандай? Бүгүнкү бул жыйыныбыздын максаты ынтымакка, биримдүүлүккө чакырган жыйын деп эсептейбиз. Эми азыркы учурдагы жаш, биздин кийинки поколенияны карасак, өзүнүн атасы, анан чоң атасынын ар жагын билбегендер толтура. Анан кийин мындан зыян таппайбыз. Биз келечек муунга таалим тарбия бериште şu özünün atasının uruğun tanıp bilüsüne Kırgız ulutu kayısından gelip kuralat, kayısından gelip tüptölet, şu uruğlardan gelip tüptölet de. Anan keyin bunu gevre tuğra emes düşüngenler var. Buların bölüm tegelsip, anday bolboyt. Uruğu tüptölse, uruğu ıntımakta olsa, uruğu birimdikte olsa, anan Kırgız eli birimdikte ıntımakta olat da. Mana o yerde turgan Sayaktardın kaysı Sayak ekenin kevreni emereng tanıp atabız misali. Anan keyin özünün urusun, ata babaсын tanıgan emine jaman bu. Anı teskeri sayasatқа aylandırbaş gerek. Jana aldıda aytılgандай sayasаттырбаш gerek. Biz Kırgız eli birimdüktü, ынтымактуу el bolsun, mamleketimiz çın bolsun desek, uşu urudan başlaş gerek. Негиси основасы ушу да. Баягы илгери партократдар айтчу первичный партийный организация деп. Анысы кандай? Уруулардын первичный уюштуруу жагы ушул уруудан башталат да. Ошондуктан мен
Belgili Kırgız eli akını Esenqulu Ибраевтің bir kuplет aytıp etken sözü var. Ben oşonu aytıp sizlerden esingерге salıp koyğum keledi. Uşo bir kamçının sabı bol, bir savaktın danı bol, bir tamırdın kanı bol, bir denenin canı bol. Böyle narkın bilgen Kırgızım, bölüngöndü bör jeytti bilgen Kırgız. Ынтымаққа birik Kırgız, birik Kırgız, birik Kırgız degen eken. Mana oşonu tuğututalı. Rahmat. Урматтуу туугандар, мына бүгүн чындыгында кичине биз башка уруктарга караганда кечирээк жолугуп атабыз. Бирок биздин азыбызга койгон максатыбыз чоңураак болуп атат, саяк санжырасын жасоо деп. Негизи бул жакшы идея. Бирок негизи башка өлкөлөргө караганда бул особенно Кыргызда жет атасын билүү бул парзы Кыргызстан. Бул жакшы нерсе. Анан биз мындан мурун бир 3-4 жолу чогулганбыз. Бирок анда бүт эле саяктар чогулуп бирок жыйынтыгыбыз чыкпай калган. Улам Оштон келген, Көлдөн келген, көп эле жолу жолуктук. Бирок могу азыркы санжыра жөнүндө чогулуп атканыбыз бул өтө жакшы болуп атат. Себеби ар бириңер бүт даныйлардын баарын берип турсаңар, бул редколлегиялар. Буларга азыр именно только в условиясын туз бериш керек да, колдон келсе. Өткөндө сөз болгон. Помещениясы чечилип атат, мебель чечилип, ремонту чечилип, анан буларга да колдон келсе бир чаканыраак машина берип койсок, тияк бияка барганына деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Эми бул деле колдон келсе ишке ашар нерсе. Бирок негизи ушунун аркасы менен биз өзүбүздүн ошо санжыранын аркасы менен өзүбүздүн ынтымакты күчөтүп алсак деп ойлойм да мен. Себеби мына Оштон, Токтогулдан, Көлдөн, Аргачтан, Нарындан, арга жактан туугандар барбыз. Ошол ар бир жактан бир старший шайлап, ошолорго бирдеме болсо бүт ошол аркылуу кабарларды жеткирип, жакшылыкта билинбейт. Бул жамандыкта башкаруулар бар. Жамандыктарда 5-6дан өзүлөрүн представитель кылып жиберип аткандар бар, уруулар. Эгер колдон келип турса, биз деле ошентип каташып турсак, бияктан туугандар келиптир, тияктан туугандар келиптир деп, тиги эл арасында өзүндө кичине жүзү жарык болот. Анан эми туугандар, мен ойлойм, бул только башталышы деп, бирок ошентсе дагы бир баштап алгандан кийин ошо жолго чыштап койбой, муну узартып кетиш керек да. Анан эми мен билем, саяктар, особенно мен өз башыман өткөндө айтып кетейин, бул өтө намыстуу эл экенбиз. Биз 17-жылы Качка Батырга күмбөз салып, ошонун тоюн өткөрдүк. Эми тойду ойлойм жакшы эле өткөрдүк. 5 машина сайылды, аябай жакшы өткөрдүк да Качка Батырдын ошо мүрзөсүн күмбөзүн ачып. Анан ошондойлор болсо биз Көлгө дагы барып келдик. Көлдөн да келип атышат. Эми ушундай катыштарды биз көбөйтө берсек. Андан бир 4 жыл мурун чогулганбыз. Ошондо мага Көлдүн кулуну бар Эркин Мамбеталиев деген иниңер бар. Ошол мага алып келген байке ошо Омскиден бүт эметип даярдатып, бүт баарын текшертип алып келдик. Анан могу саяктардын желеги экен. Эгер ушуларга берсеңер деп, анан эгер эметип берсеңер, ону көрсөңөр. Ошол түшүрүп келген бул менде жатканда 3 жыл, 4 жыл болуп калды. Бул именно Омскиден архивден көтөрүлгөн саяктардын желеги де ушул эметип келген да. Анан эми көргүлө. Анан эми кандай таалайсыңар, өзүңөр билип, өзүңөр эметип алгыла. Негизи күчөй берсин. Ынтымагыбыз күчөй берсин. Ушуну самый главный ушуну бойдон тыштап койбой, улантып кетели. Колдон келсе мына 5 томдук болобу, 10 томдук болобу, ошол именно китеп, редколлегия китепти даярдаганда баарыбыз туруп, ошону китеп негизи бул оңойго акча эмес, бул көп эле акча болот. Бирок ошону баарыбыз колдоп, ушу намыстуу колдоп ошо китепти чыгарып алсак, анда биз үчүн биздин
неберелерибиз, биздин балдарыбыз үчүн жакшы болот. Себеби алар окуйт ошон үчүн. Эми кааларым силерге иштериңерди ийгилик, үйбүлөдө бакыт таалай, элибизде тынчтык болсун, самыланы арабызда ынтымак болсун. Саламатсыңар, урматтуу туугандар. Мен Жеңиш Дөңбаев деген 70-жылы, 69-жылы чыккан бир балбандардан болом. Мен бир нерсени айткым келет, ошо туугандар. Таласта саяктардан аз эле болчубуз, бир биздин Кеңарал деген айылдан. Ошол жерден атам бир 60-жылы туугандарын издеп барып таап келдим деп келгенде, жазып бир дептер кылып. Ошо дептерин алып жүрүп, апамда жүрген, апам өтүп кеткенден кийин мен өзүм Фрунзеде окуп жүрүп, ошомойдон бияктын жергиликтүү бияктын адамы болуп калдым, шаардын. Аны таппай калдык. Анан бир ушу урууму бир издейинчи деп как раз бир Санжыра китеп чыкканбы, бир кезде Суусамырда бир той болгон, билесиңерби? Бир 10 чакты жыл мурун. Ошо тойдон кийин мени тааныган немелер, сенин туугандарың мынагы 1-айдын Козомкулдун 100 жылдыгы ушу бир той болгон. Мынагы көпүрөдөн өтүп, оңду көстөй башына барсаңар, Самак деген киши бар, ошо сенин туугандарың болот деди. Ошо кишиге барып, таап, үйүндө эч ким жок экен, өзү эле жатып бир кичинекей кызы бар экен. Учурашып эле барып калдым. Анан, ой, кел, ким болосуң деди. Мен ушундай саяктардан болом, таластык. Атам бир келип кеткен экен бир жылдары. Анан туугандар ушу жакта дегенден издеп кел, учурашып кетейин деп келдим деп кирсем, ким деди? Айттым, мен Дөңбаев Бекбоо деген киши келип кетти эле десем, ким болосуң сен деди. Дептерин алып чыгарып эле, ким болосуң деди. Жеңиш десем, улуу баласы турбайсыңбы деди. Мен бериңизчи бери көрөйүн деп карасам, айнанайын тиги сыя эзилип кетип, тимеле араң эле немелери калган экен. Ошо Кал деген тарыхчы, санжырачы киши болгон. Ошо Жумгалдан. Анан Кытай менен Кыргыздын чегарасын Байзак Баатыр болбогондо нарын чек болуп калмак. Орус падышалыгы биз орустун алдына өткөндө, анан орус менен Кыргыз чек талашкан да. Ошондо Байзак ат кошчу болуп барып, Саяк Садыреке төрага болуп комиссияны. Ошого орустун анагы оёсу Байзак картаны карап туруп бүт шатыраты айтып салган. Жердин баарына характериске берип. Ошондо сен ачкочуң тышта, сен комиссиянын орун басары болосуң деп коюп, ошондо Байзак Баатыр Кыргыз менен Кытайдын чегин бөлүп, анан кийин орусунан чентонду алып, тиги ченди алып, айлыкты бекитип алып, анан кийин Кыргыздын ички чегараларын баарын шабданын тапшыруусу менен бүт Байзак Баатыр бөлүп чыккан. Мына ушуга окшогондорду изилдешибиз керек. А Байзак Баатыр бүгүнкү күндө жакшы айтылбай жүрөт. Мындайлар бизде көп. Жана Айтыке Манасчыны карагылачы. Жумгалдын аягында Кептеш деген жерде Көкөмөрөн дарыясынын жээгинде мүрөсү бар. Чоң рахмат. Нарындан, Таластан келген байкелерибизге ыраазычылык, жакшы жалындуу сөздөрдү айтышты. Мына жана биринчи бөлүгүбүздө биз сүйлөшүш керек эле. Мына Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, белгилүү тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун директору мына Абылбек Асанканов агайга берели, өзүнчө сөз берели бул кишиге. Бул байкебиз тарых жөнүндө, Санжыра жөнүндө кандай иш алып барабыз, өзүнчө даярданып келген, өзү айтып берет. Мындан кийин бир ыр беребиз, андан кийин түштүктөн келген туугандар, сиздер чыгасыздар, ырдан кийин даярданып туруңуздар. Урматтуу мекендештер, ушул бүгүнкү жыйындын мааниси абдан чоң. Жыйындын мааниси абдан чоң. Себеп дегенде биз жалаң гана саяктардын гана кайсы жерде кандай урудан чыкканын билбестен биз Кыргыз элинин келип чыгышына чоң жардам берерибизди унутпаңыздар.
Antkeni sizdin çoğulgan materialдардын бардыгы тең. Кыргыздардын келип чыгышына барып такалат. Анан bir iki söz айтайын. Кыргыздардын келип чыгышы эки чоң этникалык массивтен турат. Урматтуу туугандар, угуп алсаңыздар, булар мен үчүн эмес, силер үчүн керек. Эки чоң массивтен турат. Эки чоң этникалык бири-бирине жакын уруулардан келип кошулган. Бирөө бул тиги азыркы Түштүк Сибирден келген түрік тилиндеги этникалык массивтер. Алар 15-ci кылымдын 2-ci жарымында тактап айтканда 1575-жылдары азыркы территорияга келишти. Бирок аны менен гана чектелип калган жокпуз. Ал мезгилде уш жерде дагы элдер жашаган. Бул экинчи массив, этникалык массив. Ушул жергиликтүү этникалык массив менен келген элдер биригип 15-ci жылдан 18-ci жылга чейин кыргыз эли калыптанды. Эми биздин саяктар келди беле же ушердеги жергиликтүү этникалык массив беле деген суроо туулат. Туурабы? Ошондо биз мынтип айтабыз. Саяк деген сөздү Түштүк Сибирде, Алтайда дагы, Хакастарда дагы, Туваларда дагы, Шоорларда дагы, Туваларда дагы жана башка элдердин арасынан көрсөк, эч бир саяк деген сөздү жолуктурбайбыз. Жок. Бир гана Бутанаев Виктор Яковлевич деген профессор бар. Өзү азыр Хакасия университетинде профессор. Ошол киши айтып атат. Саяк деген сөздү биз такыр жолуктурбайбыз. Bir gana söz var de jakın. Sagay. 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 Oşol sagaylar Eniseydegi ketken kırgızlar boluş gerek dep aytат. Al эми бердеги окумуштуулар жок. Сагай менен саяктын эч кандай тиешеси жок. Саяктар местный компонент. Уш жердеги компонент. Еш жактан келген ме, уш жерде болгон. Анан түштүктөгү тиги Сибирде келген элдердин баарын тең сиңирип алган. Анан ошол сиңирип алып, андан кийин бу монголдор да кошулду, монгол тилиндеги атуречный монголдор да кошулуп отуруп, анан баягы расплавительный котел деп коет биздин теорияда. 300 жылдын ичинде 18 жылда калмактар колго келгенге чейин биз кыргыз болуп калдык. Эми сиздердин жасаган эмгектериңердин эң маанилүүлүгү, өзөктүүлүгү, эч кандай баасы жоктугу ушунда сиздер ар бир жерде туруп алып, айылда, областта, райондордо туруп алып, мындан бул чыккан, мындан бул чыккан, мындан бул чыккан деп силер бардыгын тең чогултуп берсеңер, анан аны биз чогултуп алып туруп, аябагандай чайнап, бышырып туруп, анан биз чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат ушун жазып аткандарыңыздар үчүн. Анан балким мен сиздерге бир орыстар айткандай bir крамольный идеяны айтышы мүмкүн, сиздер мага мен менен макул болбошуңуздар мүмкүн, жолдоштор. Бирок мен илим катары, илимдин кишиси катары ушу уруу маселесине илимдин көз карашы менен айтып коюшум керек. Сөз жок. Кандай реакция болбосун мен муну айтышым керек. Кыргыздарда саяк, сарбагыш, бугу, дөөлөс, муңгуш, койчу кандай деген гана уруулар бар. Анан биздин кыргыздын санжарасында бир салт бар. Ал салт ар бир урууну бир кишиден чыгарабыз. Туурабы? Бул туура эмес. Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Себеп дегенде. Бир мисал айтайын. Мына азыр мен дөөлөткө айтып отурам.
Sarbağış menen bugunu. Bul totem. Totem degen bul işenүү. Oşol kandaydır bir uç eldin totemge işenip oşonu özünün tukumunun ulandısı başta 30 katarı görüp anan oşonu bugu katarı kabul algandığında. Oşolordun arasında sayak da oşondoy. Kandaydır bir uç uruk eldin top dolu şu anan oşol elden taragan elder sayaklar bolup sanalar. Sayak degen sözdün etnonimdin gelip çıkışı jönünde bir jagı degende 8'ge jakın talaş tartışma. Anın barını aytpayın. Anda bu çoğun bir talaş tartışka aylanıp ketedi. Biz de men aytarım oşol. Biz oşol sayaktardın azırkıdan başlap terenge barıp durup Kırgızdardın gelip çıkışı, sayaktardın gelip çıkışı. Buna uşulardı izildesek biz çok iş kılavuz. Bul birincisi. İkincisi. Bundan bul çıkan, bul terde ornoşkan, Bosteri'de bul Cumgal'da, Talas'ta, çapkınçılar Batkende, Leylek'te dey durgan bolsok, biz tura anıda jaş kerek. Birok, oğul dersen unutbaş kerek. Her bir sayaklarda yaşagan jerde tarixi yok orada. Kırgızdın tarixine köp salım koşkan. Önük işine, öz işine uş mezgilge çeyin alıp kelgen. Oşol tarixka köyrök köngül bursanızlar. Çoğultkanda material. Ol momunda yerdik jasagan eken. Kaçke momunda yerdik kılgan eken. Sadır munda yerdik kılgan eken. Bular Kazaktarga munda karşı durgan eken, tigiler kalmaktara karşı durgan eken. Muna uşunu unutpasanızlar. Bu ikinci mesele. Üçüncü mesele. Akıl mesele. Okuyalarda. En akırkı mesele. Vardır. İzildöğümüz, sizlerden yazgan işine, vardık yazgan, çoğultkan materyal ıstardım. Vardık iten. Eldi bölüböy jarbay, alardı kayra biriktirgende, baş koşkongo, jana başkalarga jardam beriş керек. Doğru. Biz barыбыз Kırgız elimiz. Bizden ansezimizde 2 tepkiştü, 3 tepkiştü idettülük var. Bu Kırgızbız. Andan keyin barıp turganan sayak. Rahmat. Çoğun rahmet ağa. Азыр бул жерде өз-өзүнчө сурап аткан туугандар бар сөздүчү. Өз-өзүнчө сурабаңыздар. Ар кими өзү кайсы райондон келсе ошол менен чыгат. Азыр ырды кезекти ырга берели. Абыл Өк байкеге чоң рахмат, жакшы маалыматтарды берди. Ушуну барыбыз эске алалы. Азыр мына кыргыз элинин аттын качкасындай таанымал ырчы Улан Качкыналиев агабызга кезекти берели. Assalamu alaikum arvаңыздар, ардактуу бир туугандар. Мурунку көч кайда кетсек, кийинки көч ошол жака барат демекчи. Мына сиздердин артыңыздар менен биз дагы ушул Санжарага болгон таалимибиз, тарбиябыз өзгөргөн учур. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, төрдүн куту болуңуздар. Сиздердин айткан тарыгыңыздар менен биз кийинки келечекке кадам таштайбыз. Ортобузда болсун кемебейли, Кыргыз жери.
Бар bolalı, aman bolalı. Бар bolalı. Ortağız olsun. Aybek Baykem ne kılayın? Baraket, dan demese. Miroslav Baykem nırnırda bireyine mi? Olmasa gitmeyiz. Yaş kesite gırda nırnırdan Baykem. Olda akırın nırda vatavuz. Ulan kara tuşlar attı elinde, aytar sözlüğümün aytalı belinde. Ün çıkışımı seni bütün zarım, anık bile aytkan sözün geleminde. Anık bile aytkan sözün geleminde. Torunsuz ulan karıla dilimde, dara kırday çaldırar dilimde. Dün çıkışım gelsen bolo güttürmey, savalanıp samay çaçın birinde. Savalanıp samay çaçın birinde. Aylap çındap calgız sen dep tübündüm, çürügümdün bardığına gümündüm. Koldu şildep gidip kalba sebepsiz, osu sende min katıngan cügöndüm. Osu senday min katıngan cügöndüm. Ulan kara tuşlar attı elinde, aytar sözlüğümün aytalap belinde. Gün çıkışımı sağa degen makabat, yüreğime batıp barat terengine. Yüreğime batıp barat terengine. Oldu şimdi bedip kalba sebepsiz, osu senday min katıngan cügöndüm. Osu sende min katıngan cügöndüm. Osu sende min katıngan cügöndüm. Бар bolalı, aman bolalı ataları kadar bir tuğanlar. Rahmat, Ulan Mırza talantın taşkında öze versin. Ulan Mırzaga da bir kol çağıp koyalçı, sayaklardan demi olsun deydi. Özün sayaktan kulunusun. Gelingizler emi, bu ırdın aslında sizlerge de kaytıp ketti. Emi tiyağınızda bizden düştükten gelgen tuğanlar. Gelingizler Oş Batken Oblası'ndan gelgen tuğanlarda çakırabız. Gelingizler Oş Oblası'ndan, Cana Batken Oblası'ndan gelgen Haydolat çapkıncı urukların ökülleri gana gelingizler. Sizler de olacak ha. Toğuz Toro. Alıp Callavat'a girip. Hoş Callavat barlı. Hatta cana men kinodan uqtiram da To'xtag'ul Oshga girmey, Callavatga girmeydi deganda. Qara, kelingizlar. Osh, Callavat, To'xtag'ul, Batken. To'g'andar kelingizlar.
туугандар, жана биз Нарын областынан баштаганбыз, ошондо Акталадан 2 киши бар экен, келбей чыкпай калыптыр, кошолуп. Анан көптөн көп өтүнүч, сөзгө кулак төшөп, мындай акырыныраак болуп угуп бериңиздер жакшылап. Анан эмени сактайлычы, убакытты сактайлы, созулуп бартат. Мына азыр ушул сиздер туугандар сүйлөсөңүздөр, анан мына улуу тамакка кезек берели, андан кийин бир 2 област калды, ошо менен жыйынтыктайбыз буюрса. Бериңиздер. Урматтуу туугандар, менин фамилиям Исаков, атым Абдаким, көпчүлүгү Аким деп коет. Мен түштүктө чоңойдум, Жалал Абадтын Арсланбап жакта тоосунда. Өдө чекти саякмын, анын ичинен күрөң молой. Мына бүгүн чогулабыз дегенди угуп алып, аябай азыр Бишкекте турам. Чакырса дагы, чакырбаса да барам деп өзүмчө толкундандым да, чын айтканда. Мына мен көп өмүрүм Ошто өттү, иш боюнча. Мына Кыргызстандын Нарындан башка областтарын бүт кыдырып чыктым. Нарын ата тегим ошо Нарындан башталган экен. Бирок ошол именно ошакта болбоптум, бир насып болбосо. Эми ошо көп мурун санжарлардан чам чокуп, анан жакын арада мына Жумгалдык менен коңшу болуп жүргөн бир тууганыбыз бар. Жолдошбек Байке. Анын китеби бар, Саякнаме деген. Ошол жерде мондай бир жакшы нерсени жазып кетиптир да. Адамзат генийлеринин бири Мухаммед пайгамбар ар ким ата теги менен даңктансын деген хадис бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мына ушуну билбейт экенбиз да. Ал бирөөнү биз саякпыз деп атсак, биз бөлүнүп аткан жерибиз жок. Анан жазып коюпту дашы. Өзүнүн тууганы, уруусу менен мактанат, даңктанат. Өз тууганы жөнүндө жакшы сөз айта албаган адам улутун даңктай албас деп койду. Мына көрдүңөр туугандар. Биз биринчи жана сүйлөп кеткендер айтып кетти. Мына биз элибиз бир үй бүлөдөн, анан кийин тууган уруктан, анан айылдан, райондон болуп отуруп, мына бир чоң бир мамлекет түзүп атабыз деген сөз чын айтканда. Анан дагы бир нерсе, бул илгерки заманда бурмалап, саякты дагы ар кандай сөздөр менен бурмалап келген. Муну кулагыбыз менен угуп да жүргөнбүз. Азыр мен өзүмчө изилдеп көрсөм, мына Бишкек эле шаарында көчөлөрдүн аттары. Мен бир күнү отуруп карап көрсөм, Бишкектеги аттар кыргыздын ушу саяктардын атынан коюлган мен билгеним 36 көчө бар экен. Ал эми саяктан башка уруулардан 95 көчө бар экен. Ошо 95-тин ичинен дагы кээ бирлери саяк болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн, аны мен азыр айта албайм чын айтканда. Бул деген эмнени билдирип турат? Себеби дегенде биздин саяк ата бабаларыбыз кыргыз элине чоң эмгек жасады деп айтсак болот. Мына акындардын ичинен кандай залкар акырлар өттү, Калык Акип, Тоголок Молдо, Токтогул жана башкалар. Балбандар десек, балбандардын ичинен биринчи балбан мына биздин Кожомкул балбаныбыз турат. Сулуулар десек, сулуулардын сулуусу биздин саяктардан чыгыптыр. Эми айта берсең сөз көп, конечно, буларда. Бирок эмне үчүн ошолор менен биз сыймыктанбайбыз? Сыймыктанышыбыз керек. Биз ошолор менен мактанышыбыз керек. Анан аны үчүн биз ошол бүгүнкү азыр элден топтолуп аткан маалыматтарды топтоп, мына шу Байыскан жана башка биздин туугандар ушун топтош сөзсүз керек бул. Сөзсүз керек. Илгери айтканды айтышчу болчу аксакалдар. Жет атасын билбеген кул деп. Жет атасына чейин мүмкүн болушунча үйлөнбөшкөн экен илгери. Ошондуктан мына кээ бир жердеги жашаган адамдар
өзünün ким екенін билбегендер өте көп біздің Кыргызда. Өте көп мындай нерселер. Ошон үчүн сүрүштүрүп ушундай жардам берсек, өте жакшы болот деп ойлойм да. Рахмат көңүлүңүзгө. Ağayın tuğanlar, ben Toktoglu Müşteri Aydın'dan bulum. Atım Maksatbek, familiyam Urmatayev. Emin men de özümde de jogorku bilimdimин, bирок мындай нерсеге мен көңүл бөлгөн эмесмин убагында. Биз партиянын талабын аткарабыз деле көп четпей калып калдык. Бирок мен билем, мен саяктамын. Саяктын ичинен кайдылат. Бул чындык. Эми ушуну уюштурган мына жигиттерге мен аябай ыраазымын. Мен Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, неберели болуп калдым. Неберелерим менден сурайт, ата биз саяк экенбиз. Саяктан кичине көзгө көрүнгөн туугандарыбыз барбы деп. Ana men de toğuluk maldan aytıp 20 son beri koysam nevrem şu akçayı saklap dedi. Toğuluk malda atamı satmayayım dedi. Akaçan çok kılat. Demek bul da olsa şu benim nevremdir kanında Haydulat'ın sayaktın aralaşması var. Taklarım tatal olup Ukrayna'da yaşadım. O şunda Alman oladım. Şu Kakolayar'dan ajırasıp Kırgızistan'dan Kırgız alsam erkek balalı olsam atın sayak koyam dedi. Apam oldu koydu, sayakını jugu basıp da Tagay bildi koydu. Balanın atı Tagaybek oldu kaldı. Bırak, ağayın tukanlar, bırakma. Emilbek, Kaptagayevичке de men razımın. Emilbek Kaptagayevич. Men sizin sayağa ekenizi bilmeptirim. Bilsem men siz Üstüköl'de apam olup durganda bekar yasal çıkayım. Şunday, tuğanda. Benim çoğun atam Canalı Kuliyip deyen kişi olan hazır olsa 116'ga çıkmak. Şunun emniyetleri var. Yigitler meslerge apel bergen hareket kılan. Anken bu Canalı ilgerki bağı kurman hırsının bir orası olur. Bu emniyet var men apel bergen. Demek men sizlerge kağalarım, ağayın tuğanda, sayaktar. Her daim bar bolalı, bay bolalı. En soluğunuz çın bolsun, ömrünüz uzun bolsun. Oturgan ordusunda sıyırmattın törü olsun. Alganlığınız akbata alkış bolsun. Urpağımız Kıtay'ın elinden de köp olsun. Саламатсыздар, урматтуу туугандар, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Бүгүн биз үчүн майрам күн, чогулуп ынтымактын күнү болуп атат. Ушул саяктардын бир жакшы күнү болуп жүрсүн. Эң биринчиден шуну уюштурган биздин туугандарыбызга чоң рахмат. Байыскан башында туруп, мына группаны түзүп, жалпы колдоп, бул уюштурушта чоң иш. Biz kalp ele bilirken mınday sın aytıp, mümkün azır gevreler aytışı mümkün, mınday kılsa olmak, diginde kılsa olmak deyip. Uyuşturuş çoğun iş. Şu sizlerge çoğun rahmat, ıntımaktın başlalışı oldu. Biz koldoyuz, biz 9 torodonbuz, mına 6 adam çıkırıpsızlar, geldik 6 ostan, oturat balдар. Çoğun sayaktın tukumdarımız. Mana içip atkan Bozodagı 9 toronuku. Atayımına da benim 100 litre salıp atayın, şu sayaktarga da özünün kol emgeğini ap gelip verdi. Anan жақсы кептерди айтты өйдө жакта. Эң биринчи ошо ынтымагына саясаттан алыс болушубуз керек. Бирибизди саякпыз деп башка элден жогору көтөрүп, өзүбүздү көбүрөөк көкөлөтүп албашыбыз керек. Элге жаман көрүнүп калабыз. Эң нерсе ынтымак болсун, биз колдойбуз. Тогустора элинин 80%га жакыны саяк. Биз чоң саякка киребиз. Ассаламу алейкум, туугандарым. Ben Tagaybek уулу Данир ушул 9 toroluk bolom. Жанагы Ошко, Баткенге кошулат деп атпайбы, биз Кыргызстанга эле түз баш ийген 9 torol району болобуз. Өлсө да 9 toroluктарды жаллап аттыксың десе жок дейт. Нарындыкмысың деп ойлонуп калат дагы, мурун болгонбуз деп коет. Бирок 9 torolukбуз дейт да. Эми туугандар, узун сүйлөгөндө менден ар кандай сөз чыгып кетет. Токо тери Onu aytılgan sözdü işe aşıralı, akça dese akçadan, söz dese söz жағынан, başka materyallık жағы olsa jardan bereli dağı jana bir avam жақшы айтты. Çekesinden kiteplerdi pıtırat çıkara öreli, kalanın жыйнай öreli. Kıskası ele oşol, togo tereleçi. Anan ay sayın, anan yıl sayın şu yerge gelip, bayıskan jana başka bağa çekelerdin. Alıp bergen ekiden dayın cep kete örmeyli koygula, iş kötölü. Sözün togo ter oşol, iş kötölü. Salamatсыздар şu sayak tuğanlar. Biz dağı
базар коргондон деп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Базар коргондогу жаңгак токойлуу Бабашата деген кийин арсан бабата кийин чыкты. Бабандын бири Бабашата деген куд ошол жерде коюлуп 3 ача зоо бар, ошонун ортосунда деп айтылат. Бабашата өрөнү, Жарсанба өрөнү токойлуу жаңгактуу жерге барып жашап калганга туура келиптир бизге. Биз сиздердин бирок бул жерде мен узунураак сүйлөсөм капа болбойсуздар. Бардык саяктын түрү ал жерде кездешет. Шык Мамат саяктагы бар. Кызылыкүр деген жерде. Ошондой эле Өйдөрөнү көчкө алганда келгенде Бакуулу, Бекуулу булар дагы бар бизде. Ошондой эле мен өзүм Өйдөчектиге кирем. Өйдөчектинин Турман кожосуна кирем. Ошол жерде жашайбыз. Эки ата ертишип барып калган экенбиз ошол жерге. Дөөлөт ата, Эшей ата. Улуусу Эшей, Дөөлөт ата, кичүүсү Эшей ата. Өзүңүздөр Токтогулду, Үштеректи жакшы билесиздер. О сыдык болуш деген. Сыдык болуш биз жактагы жерди бөлүп туруп, болуштук бөлүп кетип анан 13 шайланган. Анын кызын же болбосо Абды Сүйөркуловду жесте кылып биз жактагылар бүт катташып жүргөн. Эми мындайча айтканда дагы бир уникалдуу жери Арсланбап Нидолко саяктын кыргыздын ата бейити болуп эсептелинет. Бүтүндөй кыргыздын кыйын чагандары ошол жерге барып коюлган. Ушундай уламыш айтылат. Кулжуга жата коюлган экен. Тоок Батыр коюлган экен. Биз уккандан дагы бир канча кыргыздын инсандары саяктын кыйындары ошол жерге коюлган. Эми бизден дагы уучубуз кыр эмес да. Кимдер чыкты? Кандай элсиңер, эмне деп жашайсыңар? Кыргыз Республикасынын телевидениясын түптөгөн Балташ Кайыпов саяк болот. Мына биздин абалар болот. Сатып алды Далбаев саяк болот. Кыргыз эл немеси болчу жана артисти. Значит, түштүк региондон биринчи немени эл артистин алган саяктын жигиттери. Значит, таланттуу келген саяктар. Ошондуктан түштүктөн биринчилерден көрүп ошолорго берген. Андан кийин Чойбеков Рыскул Чойбеков деген чыккан. Бул Айыл чарба институтунда доцент кафедра болгон. Биз жактагы көпчүлүк жигиттерди алып келип окуткан адам ошол болот. Ушундай кыйындар чыккан биз жакта да. Эми кыскартайын сөзүмдү. Assalamu alaikum. Kutmandı gününüzler meyen sayak tuğanlar. Men Ketmen Töö'den Kavanın tokumundan Kavanın 4 balasının biri 6 balasının biri olam. Özüm Ketmen Töö'de turam, Matvayev Kazıbek. Emi ne deyiz? Biz şunu uyuşturup emi olup atkanlarga rahmat aytışımız gerek. Ketmen Töö degen негизинде эч жака качпаган, жылбаган элдин баары ошол жерден тарап, калмак жапырыгын эр садыр ошол жерден кубалап, бир Кетмен Төөнү бошотуп, андан кийин таласка, таластан чүйгө, чүйдөн көл, нарын жумгал деп ушундай кылып Кетмен Төөдөн башталган бүт баскынчыларды бошоту. Анан мен өзүм Каванын уулу, Кавадан биринчи уул ала көзүнөн кайдылат дейт. Экинчи уулу Түнгатар Түнтөй, үчүнчүсү Шык Мамат, үчүнчү аялдан, төртүнчү аялдан Кутунай болуп, ошо 4 туугандын, ошону 6 баланын биринен тарайбыз. Анан калганын кийин ушу китептерде баарын чогултуп анан айтабыз. Мен жалпы тегим Түнтөй, Кава саяктан. Рахмат. Эми жанакы баарыбыз жардам берип ушу эмени эртелетсек, санжыра чогултуш тез эмес, оңой иш эмес. Бирөөнүн үйүнө барсаң, бири жаман көрөт, бири эмне деп атасың деп эме кылат. Анан дагы айтып кое турган нерсе, 90%дан ашык биздин Кетмен Төөдө жалаң саяктар жашайт. Саяктын бардык түрү бар. Эч ким иши жок эмес, бардык түрү бар. Саяктан Кетмен Төөдө. Анан башка уруулар азыраак сайыл. Калганы бүт ошол жерден тарап, ошол жерден калганы калып келип, жанакы жеңи жоктагы биздин айылда ошол жерге коюлган. Кечиресиз, жеңи жок эмес. Манасчы Жаңыбай. Эмеден качып барып Жумгалдан. Ошол жерде өлүп, анын азыр урпактары күмбөзү ошол жерде турат. Жанакы Өйдөчектиден Сыдык Болушта биздин ошо буураканда коюлган. Мен өткөндө эмеге күмбөзүн жүктөгөм группага. Ал Олия иши болгон Сыдык Болуш.
Рахмат көңіл. Саламатсыңарбы, саяқ туғандар. Сіздерге ошол Жалал-Абад обласының Ноокен Базаркөн районунан аксакалдарыбыз, саяқ аксакалдары жаландуу салам айта баргыла деп бизге буйруду эле. Ошол аманаттан кутулуп коюн, саламатта болгула. Мен өзүм Базаркөндүн тургуну болом. Кочкарата шаарында нефте газ өңгөн. Иштеп калып ошол жерде 40 жылдан бери турам. Атым Мамасалы, фамилиям Исмаилов. Эми мен Санжарга көбүрөөк тынып койсом булардан убакыт алып койдук. Мен башка кылып аткан жана жумуштар боюнча айтайлы. Саяктын кайтылатынын билебиз. Биздин мен айта турган мына бир жигит бар. Кайдулаттын буругунан ушул жигит Акталадан Мирлан деген баягы көбүрөөк чыгып сүйлөп аткан жигит ушул жигит. Жалаң эле Кайдулат эмес, саякка кызмат кылып аткан. Чоң ыраазычылык билдирели да, ушунун да эмгеги зор. Ушул жигитке чоң жакшы тилектерди каалап койсок. Буга кошулуп Байызбекти. Биз өзүбүздүн урук боюнча Базаркөн Ноокен районунда эми Кайдулаттар где-то биз эсебибиз боюнча 150 Ноокен Базаркөн районунда Кайдулат уругунан где-то бир 150 түтүндөй бар экен чамабызда да. Ошол немени мен мойнума алайын, Кайдулат уругун саяктардын. Кеңеш деген илме көбүз. Биз ошону түптөп жаңы жылга чейин кылып берели. Өзүбүздүн иш-чараларыбыз бар, ал кандай жол менен алып барышты. Ошол жол менен баратабыз. Анан бул Мирланга да бир айтып койгонум, биз Кыргызстандагы жалаң Кайдулат уруктары өзүбүзчө группа түзүп алып, байланышып, тактап койдук десек, жаңы жылга чейин боло берет да. Туура Мирлан бай? Кайдулат уругун биз өзүбүзчө Кыргызстан областтары эмес, боюнча тактап атабыз. Ушундай ийгиликтер бар. Ekspedisyon gelmesin. Kımbatlarla tuğanlar. Biz bazı komünistler tutumuna çoğunluk kalan kişilerimiz. Hayat kıymetken, sarılaş kıymetken, bu kıymetken değişikliğe işimiz yollar. Şu an olmaz. Ana değerli şu vakta sayaklar üzerinde yakşı meseleler böyle yapamaz. Ama ben şu Bolmon'da okuyan koyuyorum. Santralar öldürecek şeyler yapıyoruz. Karakter yazalıyız. Bunu Bolmon'da okuyan koyuyorum. Santar Cuma'nı isteyen o Nasyonel Üniversitede bir biyograf sanat işler var. Şimdi bunu benim koyularım var. Koyularımdan sonra ben de ayrılık ama Navigasyonda durumda var. Çok sağlam ayakta. Ama tanesi bu sayak oldu. Sayaklar ise hayatlarını nesnedi. Anlamaydım. Satarcımanıyız. Sayaklarını tamaşalarını sayaklarını civelesiz sayaklarını Kırgızların miratorisi dediler. Oy sen kaçtı miratorisi bulasın dedi. Oy tağayri balası fayda alıp kalmanı bilmese, bana öyle sizin balanız mı olur? Bu ömekli senin atan mı olur? Balasının atasına tanıştırı atsa miratorisi bulamı mı? Benim Mars koy sayak değilsin. Ona kovuluminin sarıbak şeyinin ortasına düşüp oy eki bir kullanmaması var. Çavuşmayıcı ülkeleri gördük Mars koy sayaklar alıp kalmamız. Düştük mü süper sayak değilsin. Sınırlandık sayaklar düştük mü günlükte okulumuzda oy bir kırmızını tutuyor olamaz dedi. O şu sayaklar zındıma ayetliyor. Bence okulumuzda. Anam Türk bakalım. Türk bakalım. Mama, stop.
Şonun için bunu haliyle diğer tarafından aspekti çok güzel sayarlarınız amanatın olsun, geleceğin olsun, oluşturucu kandidatlarının işleyen işleri iyi. Rahmat. Kıskançılar. Allah'ımıza Kurbanları sizler bana şuradayım. Nasıl kontrol olacaksınız? Sizi o fikirde sizi görüşüp halkın okullarında razımız Şerifane ataklı sırasında hayvanın yaxşısına gitmeyelim. Gözlerinde yaşama söz var ne? Ulan biz bu böyle 5 tane hocamızdan olsun. Sandım, ayak sandıraklarının ayaklarımız, yerlerimiz, kültürümüz, bakalım bunlara olur. Yani, Zanadayım sandıraklarının radyolarına var mı? Evlilik ayrı sonuçlar var mı? Sonuçlar olsun. Görüntüsü de. Bizim toplumumuzda belirli sohbetler olsun. Bizim çalışmalar var. Şu birimizde bir sıra var. Özgür Sokton verir. Patriotluk sesinde olsunlar var. Bizde durursunuz. Cenab-ı Allah'ın bir yeni ölçülük bile kalacak varsa verir. Al, evi, gazda ölçülük. Lokumda çalışır. Bu sefer Cenab-ı Allah'ın konuştuğu parçayı ayetlerinde bu sayıklar Cenab-ı Allah'ın şöyle hakkı. Söz tutusu. Söz gerek. Para ucunda sana veriyor. Karma basıyor. Bunlar kodaya yapmakayı. Bolumuz var. Bol ucunda bir son çok daha uzun. Bu çok özel. Bizim Cenab-ı Resulullah Celle ve yeni bolumda tiyatro var. Tiyatro var. Cumhurbaşkanı gereken. Burada da boş çevirken onu seviyor. Boşalt için. Konkret söz söylüyor. Kullanlar. Cenab-ı şerden bir ayet böyle ihtimalda bir onda düşürür hakkını şimdi skorun sıramasında duran içinde de bu yaptığı Cenab-ı konkret bir düşürür akıl var. Boşalt için daha güzel. Bu 2000 sonuna koyuyor. Bu sefer düşürür ayak büyüklerin geçmişinin bölümün ayakları işkekte yaşayanlarla üçümüz bu kol bu kolumuz benim kolumuzun 92 çıkımdan var. Bana sendeki başlarında 780 kolumuzlar verir. En geçici olarak bu sadarımız yürüyüşü yapıyorsanız bu kol yemeği vermek. Buna emir atamayın çektikleri sağlamak. Bu çoğansızlıkta ne? Bu kol yemeği verdikleri kol ismi vermeyin. Sen yemeği kol kol verirsin. Bana olsa doyun. Bak kendisi benim olsun. Anan Üçü olanların bir yazı bu seviye adaptalan sorusu bunda. Üçüncü çoğunlasak zanatları aktarı zanatlarından söz var böyle. Biz 180 kişi bölümünde ya da 90 euro yakın üç olarak 23 günden soğuklarında sanat bölümü. Bölümü 210 sonuç olarak bölümümüzün Karacalık'ta gelince. Anan aynı blok çoğunlar. Aylar benim için bana usul geldi bana Allah'ın yani boyutu sevgileri çoğu seçenekleri için bana çok konuşuyor. Benim sorusum en öz bir büyüğüm var. Ben sağlık eğitimlerine giderken selam öğretmenim. Benim batarım öğretmenim. Bugün gelip falan sayaklarımızda ona ödeyince karap dursanlar Kuğusu, Ayçılı, Asavası, Cebi Cıldızı, Kırkuğu Kırmızı,
Бұл Ақжұрттағы Мұратайдың, Жүсіпбек және Сүйіншбек деген тараған саяқтардың ұшын құруының ертен біз көріміз керек екен. Мұратайдан тараған. Мен бұл Мұратайдың көкасынан болса, көкасынан андасып қарып, мына сатауының көкасамасы. Бұл айтылып атқан нәрсенің бары, орайға жетті жүрміз, бұл Қырғыздар жетті деген сөзді өтейік. Бұл жетті болуды біріктіретін жетадауыздың еске тұрған нәрсенің бары қамтылып тұр. Жүрек сіздерге сұлышқым кетер. Ұшын туыны егерде тура көне тұрған болса, саяқтардың ұшын туысығын, асамасығын бүгін мақұл болып берсеңер деген бір сұлышқы оған. Бұл ден. Анан енді ол жерде күн, аспан, ай, жылдыз бары неме болатқаннан кейін Манаста сөз бар. Айың менен күніңдің шүресінен бүткенен, аспан менен жеріңдің түресінен бүткенен. Осы саяқ ұрысы, пайыздан бері Қырғыздың бір ұрысы болып келген үшін, ұшын төрт сөзіндағы біз қосып кетсек, ашықтық болмайды екен. Анан енді ұлылығымызды, ұлы ел екенімізді, дүйенің жүзіне Қырғызстанды қандай еді ұлы деп айтып десе, ал өзінің маданияты, нарқын, мәселен, болған бір жақсы нәрсесінің барын дүйенеге көргөз алған елді ұлы ел деп айтады. А біз болса, мемлекеттің 2200 жылдығын көргөздік дүйенеге. Манастың 1000 жылдығын көргөздік. Оштың 3000 жылдығын көргөздік. Өчмендердің бір емес 3 жыл көргөздік. Дүйенеге. Біздікіндей сап, біздікіндей нар, біздікіндей маданият дүйенің бір жерінде жоқ. Оны мақтанып айтысыз керек. Анан болса ұлы жөнінде ұрық қой, әткені айтып отпайын, Қырғыздың астына ет бергенде сөз ұқпай қалады. Бірақ ұшу сөзді ұға баштағанда тынчисыңар. Ұлы ел ұрпақтары кеп құрады, ұлттың ұлылығын кеп қылады. Уғысқаннан келатқан ұлы салтқа ұлы кечелеместен бек тұрады. Ұлы салтты сақтасаң ел боласың, ұлылығын сезбесең кем боласың, ұлы түчін күйбесе оғыл қызың, ұшыр елі қомшыларға жетпес жем боласың. Тақыр елі жетпес ашық айтам, ей Қырғызым, тажы көзбе Қытайға жем боласың. Жеті doğan Қырғызым ойғын бұра, жерің үшін елің үшін толғын бұра, ел жер үшін қашыққанын айбаған, жет атаның намысын ойлан бұра. Қырғыз үшін Қырғыз ғана күйетпесең, Қырғыз үшін Қырғыз ғана түтетпесең, бабам ғана сарымағы көріп тұрады, Бақай Қошай Алманбет Аттилла қарап тұрады. Қырғыз деген уыл қызын сүйетпесең. Бүгінгі жеті дуаннан келген бойынша бүт барлық жерден кеттір. Жеті дуан Росол бойынша жеті дуан жөнінде бір ұрық қойын, онdan sonra мен тоқтайын. Езелікке ұлық жолды көмбөгілі, екі көз бірін соқыр көрбөгілі. Қырғыз бұл соғып тұрған жалғыз жүрек, сұранам қыр қорыға бөлбөгілі. Айтқына орта-орта бөліп барбы, арулайын арындағы ат башыда өп барды. Түн бойы сұқ көз ойлап жатсам, түш көрім баткендегі өрік зарды. Ордалы ұшты ойнасам ойым санат, жаныңа дава болар қаламат. Таластың қан ордасы тартып тұрса, келен чүй пішкенінде чоң салтырат. Жеті думан Қырғызды қойнын алған, қарабалты, чүй тоқмоқты, соқылықта чоң салтырат. Үмтеніп жүреміз бір сымал, біріксек құрт баламыз қырыс сыңар. Аратау жалғыз бізде, Үсіпкөл жалғыз бізде, Қырғызстан жалғыз бізде бірігені, анткені Қырғыз сыңар. Ертеңге чең жақсысы бүгін ойған, ұрпаққа барабыз бұл күкін бойдон. Қанымыз денемізден ажырабай, қаншада өлген жақсы бүтін бойдон. Айланбай Хизбут партия секталарға, Қырғыздар өлген жақсы Қырғыз бойдон. Аттабай ата салтын бабалар қын, Қырғыздар қалған жақсы Қырғыз бойдон. Бар болыңыздар.